أمي غورد يتسزل ويسن ذا شكا يضران سيم بعيدة دي السوال أيمي خمنا كرغان تيمس في اللغلس تزي يقني يوغل ذا فركن ويتزي قرضنا تنرني أي متخطيس ومن تيمس في اللغلس تزي يقني يوغل ذا فركن ويتزي قرضنا تنرني أي متخطيس ومن Azul Flowing, j'espère ça va être. C'est un nouveau tuto assez rapide de la chanson Kaka Arabi Tisharaz. La reprise n'est au début de la vidéo. Nous avons déjà une reprise de la chaîne de Kent Suisse. Je vous la vidéo soit les fiches soit la description. Généralement publié régulièrement les reprises de la chaîne de Kent Suisse. C'est une super chanson. Il y a plusieurs personnes qui ont des messages sur un tuto. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on a un petit tuto directement de la chaîne. Alors, on reprend avec la chanson Kaka Arabi Tisharaz. Pour ce faire, je capot d'astar case 4 pour la tonalité originale. Puis je ajuster la tonalité, tout dépend de la voix. La chanson a quelques accords assez basiques. Je capot d'astar position la mineure. Mais l'accord bien sûr c'est un do dièse mineur, mais le capot d'astar c'est une position de la. On a les positions d'accord de do dièse mineur, mais dina la mineure. باش كون سريع راه يجي خدمنا راه الكابو داستر راه يجي يخمن اون اوتر توناليتي لا مينور سول ماجور سيخدم لانترو لا مينور سول ماجور با اوبليجي تلعب من الاربيجي سي جوست اتسم لي زاكور بي زعما اتادابتي ما تلعب من الجويه د الجيتار. نبدو لا مينور سول ماجور امي فوق لانترو اي بور لي كوبلي كيف لي ميم زاكور امي غورد يتسزل سول La deuxième partie nous démarre sur un Fa majeur. Sol. ونقل على لا. وديماري le premier ton direct ماشي مي غورد يتسزل. Mais par contre غتغني مع quel ton faible. أمي غورد يتسلسل والسن ذا الشك يضران سلم بعيدة ديال السواد أيمي خمنا كرهان بعد الرفرة فا صول وتقلم الصول لا مش كده ديك الساعة اونتر كوبلي اي ريفران ميم سي الكوبلي ني ايدي تعاود كوم ريفران عندنا نخدم لا بروميير بارتي باغ اكزومبل وهذا الانترو أمي غورد يتسزل ويسن ذا الشك يضران سلم بعيدة ديال السواد نخمنا كرهان تيمس في الغدا تزي إني يوغل ذا برشان وانتي قربن تنرني أي متخطي سوامان تيمس في الغدا تزي إني يوغل ذا برشان وانتي قربن تنرني أي متخصص ولا ainsi de suite deuxième couplet troisième couplet la différence أتسيلي الصولوني في المس premier accord la ré majeur do majeur deux fois le sol puis do
mi mineur, la. Deux fois, puis la deuxième partie, sol, la, sol, deux fois, puis do, mi mineur, la. Pour l'arpège, زعما تلعب un arpège assez facile, تهوى التالي زعما تلعب un arpège assez basique, fil de basse 3 2 1. Deuxième fil de basse la cornée, c'est quatrième corde, puis 3 2 3. Voilà. Puis adapter bien sûr les cordes basses. Tout dépend de la corde. Tout simplement, le sol, tu démarres avec la sixième corde. Douiner le fil de basse de la corde. Ainsi, on a l'intro, couplet, refrain, c'est le tempo d'amzien. همي غورة يتسزل والسن ذا الشك يضران سلم بعيدة ديال السواد أيمي خمنا كرعان في مسفل على تزير يني وغلا ذا بركان وانتي قرب نتنرني أيمي تخطي سوامان في مسفل على تزير وغلا ذا بركان وانتي قرب نتنرني أي متخطي سوامان انترو لا مينور سول ماجور الكوبلي توجور لا مينور سول ماجور ريفران لا مينور فا ماجور سول ماجور أتقلم لا mineur et sol majeur pour finir. Voilà, c'est tout pour cette chanson. J'espère تعجبكم. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. زعما ما تزرم لا ريبريزني ديريكتومون لا chaîne عندو كانت في السويف باش ندخل عليها ديريكتومون لا ديسكريبسيون هاي لي فيش. J'espère تعجبكم la vidéo et une prochaine vidéo.